Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilana Likapkin dari kelas 8 CI nomor urut 14. Kali ini saya akan menceritakan dongeng bahasa Bugis yang berjudul Lapeso si Bawah Lauta bagian B. Magkedai Lauta. Kiga pada peso nariko talao kuritu saungi wereta niga misengi na masigi puang Allah Ta'ala taulay kay rasa sae kuritu magkadaila peso. Ba, upuji satu nako matua mo korengi ka apa alalangang namasaro wata nasaba tupu matanre ke gani ala maraja riola dua telu salo rileto na ule masolo uwaina. Taro nilicoba manasari sopa na pesona na lompengi pamase dewata. Taro iria beteri ria solla-sollai engkami mesa tasi watu naribeta mapatae lima solla-sollai rekuate ani temakua na muka na talota pedi na keguna pedi riwawona mapalawalie toriruka ricalara tange adana lauta purai kuah jajitongan ni lapeso silaong lauta saungi sungena sirenge menreri copo na bulu manyang naya igana anu mapakataw-taw nahitari lawona ajasa nahitai pate ula bulu temakalopona ula sawa kuwa batak kaluku tedolia salo malyang penuh wajah lilay na topa pahimang lalasi mata note mapupi saralina malamu mapatagari-kari na sampo lung engkay siulang malalang na latu na ricopo na bulu manyang nyapolay ni kuritu oras sasae tetong riolo na sumpana galempong atue liawana pongaju arae takini ini lapong oras sasa mitay engkataw makalaylain dua uluna apa limana apa jina apa matanna apa daw chulina maberesalani lapeso silaong lauta masamangi maberesalana na tapa munina lete temakai raja bilae gutue sianre kuwa maelo tabaka mapokara linoe nasa ni oras sasay iya rolate gutue bilae sadana tumakalaylay yana rito lapeso si bawal lauta napulay ni silang tumakamaka masaro tau na napeta larie ara mapua magalete lipapi batue temakay lamuna marano ni lauta si bawal lapeso na ilaw sukro ni ridewata
Seway, lipatapay na pamasi tumakamaka. Si Rene ni matama lilalan na galempong batwe. Naita ni Kolitu parewa ulawungi ala masiyasiya egana.